Koçkor'un gülleri şol jakta eken. En kımbat koçkor $5000 deydi. 200 kilogram aşık. Taza keser emez ekan bro. Assalamu alaikum, ardaqtуу биздин Moskva Kırgızstan kanalыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү чыгарылышыбыз Кыргызстандан болмокчу, болгондо да Ноокат чергесинен сиздерге мындай порода кочкорлорду көргөзө кетели деп чечтик. Мынакей достор, аябай чоң кочкорлор экен. Баасы 150 миңден башталат экен. Азыр баа болуп жатат, анан жакта 150 миң сом дейт. Мынакей достор. Мындай кочкорлор. Az baa болуп жатат, силерге мындай көргөзүп беребиз. Бербесек ичинде кошосуз да. Болду, 2 миң коштум ана. Баа болуп жатат достор. Уялды мен торба болгондо 2 миң коштум. Торба кайме сомдон кошот. 2 сом кошот. Биз көркөтөлө бир. Jamir. Getirem bu taşlar böyle. Ana geldik alan desen 5000 veriyor, alaveresin daha. Buna da ne yapacağım? 100 milyon bağ oldu. 60 mingge baa boldu. 160? Ha, 160 mı? Aya yüzüğü kança yüzüğü? Yüzüğü neyse 42 bin kalkan. Yüzdü koçkor 42 ming so'mga alıngan ekan. Yok. Ana yüzükten öğretmen mi? Veresin vermeyin mi? Bunda aksır vermeyin. Boldu, cebol boldu da. Ağzı bu. Tekrar mı? Ağzına dayalasın. Ağzından giyin. Yeter gelip Kıymat aytты. Kanka özünde böyle turgan var ya. Ne bunaların aslında kiçine olmaz ya, tamam mı? Kanka büyük kancası var. Mına koçkor qarаңыздар. Ben çarçığa mı? Kokoş. Ne o? Seninki kaç açar? Seninkine küçüğüne rağmen Bilgiler kişilere koysun. Bilgi alır. 90 kilogram deydi. Bu daha sonra metrede metre tamam çocuklar. Yenisi yaptım. 35 bin bir sen tevdi alalım. Bulu mu? Neleri? Kırka koyduresin ya. Kırka veresin ya. Koçkor kimdiki ekan o'zi? Koçkor jaqtı sizniki? İyi gelsin dedi. Kazakistan'dan alıp çıkartken. O kimdiki? Kişin buzdan da. Bütün satılanda ikiymiş. Kapına bol öğretme. Bana öğretmez. Bu Ramazan olur mu? Senurlar ayting senurlar bunu ketadi hatto bu. Olmasa ham. Koçkorni o'zi sotib ol ekan. Negizi? Eng jog'ori baada qo'chqor qancha ming hozir bu yerda? 150 ming. Qaysinisi? O, sarı. Sarın arkasında. Ha, mana ol ekan ha. 150 ming so'm ha. Ha, 150 ming so'm emas, kechirasizlar, $5000 ekan. Az şunu жақыныраktан көзөбүз достор. Охо. Mena meypeye tutup bir kilodan götürüyorsun. Qaysin $5000 dedi. Ha? Qana qaysi? Qana? Ne oldu? Ne oldu? $5000'lık bunu al. Aka dostlar, $5000 qo'shib ekan.
Bir akordun bası. Acaba yoğun da. Alıp ketişler. Tacikistan'a alıp. Tajikistan'dan alıp çıkıpпы? Tacikistan'dan alıp çıkıyoruz. Егер достор, сіздерге шу Қошқор алам дегендер болса, біз иесінің номерін сұрап описанияға жазып қоямыз. Байланышасыздар. Қошқордың гүлдері шул жақта екен. Тажикстаннан шығып тұр, мынау ең қымбат қошқор $5000 дейді. 200 килограмм ашық. Бұл қошқордың басы қанша екен? Қошқордың басы, бұның атасы $3000 сатылған екен. Мына достар. Башындар башын. Тұрышын қарағылай. Қаза кесәрі емес екен бірақ. Az baba olup bitti. Alınmadı. Satılmadı. Neyse dostlar.